Tashidele. Welcome back to Tinfosa family. And if you're watching our video for the very first time, thank you for clicking the video. And my name is Chuki. Ni tadi nidu dinga manje phegele sogin ra. This keje she deo yunsare. Ani ngai di video di kharlana ta nido nisadu charwa. So ngi nido nisadu khaji video shoot chigyo video gyagyo di video thangbore. So ani video thangbo dingara di nido nisanga gi review doji ani ngarangi the last year gi journey khande chongso milestone hinare ani ngarangi chowa khande do chongso lani dindi chin share chinge tosra ani niwaji khari share chinge tosdana tha social media ledu kalara negative comment do ndet legi doya ani yondila tha ngara ngarang khande chini ngarangi tha samno tanda negative comment la samno tanda ani ngarangi react khande chigi lani ta digi yani di kola decision ra. So coming back to tanga gi nido nisanga gi journey di ngarangi journey di pe yak so nido nisanga la as a color vlogger ngaz family vlogger as a vlogger nyamnyu pe apura so keje shada inare video gada hinare video edit che hinare nyamnyu pe abura irasra ni dipe yabudo machine I think khashe mi khashe do socialize chinge do but khashe yantis chi khala oreta this reserved do ne ondi the vlog social media le vlog chidu kala ondi yabudo kesi ya so di mena and this kije she enzo this comfortable cha ni tigya ta me face chidu this deuro che di ngai ngara inde ta choro lesra chigon di duani ta nido ni sanga ge journey la ngai milestone la khare la na ngai thanda di video do ga inare ta khala orta ta nganju channel yora pace khala orta di gradually ya khale ta grow chi de the best thing is grow chi de gradually grow chi de chinga khar samul la nganju family vlog indu gala that this family ka ji inde nami camera da even like the palajibuji inare amajibuji inare pugujibuji inare ganjang inare ta di interesting inje ya ta subscribe chi sigiro ania otherwise nganju gi video la inde ta ngara shira machine de chige mera politics do controversy do chigyo inde ta inde do yomarra inde na family vlog indu gala nga machine de color appropriate feel chigi mindura the kissing the ngarangi vlog ina chukis vlog do ila maybe ngi chigyo do kala na ngi yan dinju wrong re logo mare ta ngara ji family vlog indu kala ani controversy to sidyo gola share do dinju ya ngara ta kala orda ta jawa me do feel chig do family vlog dindu kala ndi jin na nganju ki vlog dikharla na mangche ta nganju khar chirta even ta ngara ina ta khachil nga khajini manga ta gyathu yorla na ta video dinge gedu gala ta ngarang khawa do dinge gyagi ra khazu chunjo andi jin ta nga khisi chika gathering le donor re ta nga gorshe do le donor re ta chi gyora ta nga nga che chokpa ta dindele donor re ta ngarang gyagi ra so nga zu ga jite controversy do indi medura ta nga zu pe slow la grow chi de ri na ya touch wood grow chi de ra nga ine kya zu shei mera nga zu di subscribers sam chikla khar didu view shira male dura nga tis ta thona dugu duine da thona mandwe marta o thayora ta view shira legi mindu subscriber legi mindu la ni yora tis thona dugu dura ine ya nga di nyama YouTube journey go chu du YouTuber chagi vlog di chigi khala ore ta monetize chagi ine lani ti chigyo mara ta pugun ju gi do bachini ange pugun ju chi chi ta khonju do ba khana yu shagi lane jelata ngara continue chishara so at this point nga khala ore video ene osi ore view ene osi ore subscriber osi ore so digi of course continue chinge thu da ni dinju view the subscriber do shida ya samsam ti stuck do chana ani le li do to be honest ra o tha yora ta the view ni mindul ne ngai plus point ji khari chosla nyama nga nyama bula ngarang di the reselling laga ro chi nga podcast mang bu ningi ya ni nga tha khasa de last year gangza ta nija ta chigora ta
this is the color reselling in a YouTube in a chigora. So podcast in a Nindu the Inji image to that thing the Vanessa Harajin say. A movie podcast in India YouTube gola ni movie on the view la Shira Yorata help you to mare so color video the Tizupe Tantugala view the Shira dwell machi subscriber dwell machi Kazole Narimal you just keep going on the Kisi Dundala video chicks Sogi Lana every week chicks Sogi Lana Tira Swede Kaima view chicklenary chulenary Swede Ani same thing with the subscriber. Ngai nanyama ina video week la video ni sugilarwa ani di mangche week la video ni sugilar ta ina chamcham te chik video khala or ta content do me video game do chitu ta week la chicks do chamcham dhuna chil ma gu da ya chamcham yang khala event do yudu ya ta yora ta ngala video ni yore phone gi kharsa de memory khangi yore so Dundal ni la ni khari gude la ni enge back to back lu shegya ani taine mo ga ji de podcast ni pe apucha shara ani dini che chikyara ta chikya nga namgi ni khande la na nga pe optimistic pe di chigya khaju chuchu ngon this positive la de ya inde khari na ra digi tadi mo gi podcast ni ra dide nga samde o the view tisle masu subscribe le masande Ani the odi mode ka chinde nyene pe abuches dinishera nga video thora tanga upload chini ta view khachule na ta of course ta tita doy im barwaya o the view digas le shao view shrile mandu ine ya dila like doel chini manden ya ngara the next video ngara edit chigo yen are khari chigo na on dila ngara lega chiya ta khanje dunda la ngarangi content yona video ni mena ta video chi sta dila ma luye try chi de ya ani on di Kimi digi podcast digi pe help chisra khajila na chigyora socialize khala orta ngaji ko mare lani anju to modo ina YouTuber pe ta thanda at this point pe chimbora ngaji ko mare su ina re su khatcho chimbo ina re ngajo inji YouTuber ina re pheba ina re gochuk do dintasra gochura ta gochungye changma bed khora yora ta pe ha ya ligre ta nge lago mare ina ya everybody went through the same yora situation, same experience yora bottom ni start chigera digi yapu chungsura so last year nganzu khala orta nganzu kachuwa gi tallara khale do der ra ine ya nga pemasi I'm very happy ra ni nga uni hora pemasi thuchena ye nga gi subscriber changmala ni viewer changmala ani kissing one hora ni video sigi yora subscribe na me na kuchi subscribe na ni dilani request chigi tanga danda subscriber thugyang up just to ni pemasi thujina shugi ani di nga jo journey di go chu du gala nga jo ge ta ngara inare ani kisala inare ta nga jo ni ja chogi nami che nga jo ni ja ropa che ani nami gi ropa yora pingya changma pingya gi bani ta ropa yora 창막이 닝제 겹겹이 하고나서 투지나 쉐이라 이 아니 무튼이 단단나라나 라니 아니 리퀘스트기 투지나 아니 so di thande ta khala warta indira senior ta slow pace la we'll get there yara it's better to take baby steps than no step at all so ta pal nimajik ligira lesala nimajik ligira so gyamkenang에 정말 빼면서 도전해요. 아니 tanga milestone chi career lana nga YouTube la last year nidon ni sengalara subscriber ngapke girra tanga ngapke lana YouTube gita lamga chagallera ni very happy ni ta ngapke gidu gala YouTube la khardulana membership che super sticker che inde tanga jugi di feature din jura ta activate che do angi ta YouTube la chik feature ji yodu galaminde ta khajini ta try machiera inde pejomata try machi samni ngi yani membership ta di changmangi gi activate chira ni nga ningje nga member sumyore thandabodu nga member sumyora ani ngi member sumjala thank you so much member ni nga house ra ine member sumade nga sure how maso ta ine nga member sumjala nga ning thaban thojina shugi khajila
amount mangbu mena ra dawa takpa chi amount ji do di yora ning je khunja gaji so ta new ji na ya ngai ta YouTube ni ta earn che start che re ani ta only nge chi ta milestone ta yakbu jira YouTube la lam like halfway le member ning je ngala member join chi ai onde nge member zila nga thuchna shu thank you so much to all of my all three of my members and the YouTube gi milestone la most likely dira insare ta ngarangi thoni ta milestone la dira ra ta ngarangi thoni YouTube ki journey ko la ta shena ra chikshena kharlana ta nge dingsa YouTube mang chela nge inji gi ge ra nga gi video ma chi inji gi ge ani gonda ra kesiya nge inji gi gania this yara ta magange roina ni gonda shugi nga inji ki ge gunje di nga inji pe kheo yo indela ni inji ki ge mera ta nga khartam da nga zu ta pheba ta rik tamide yara changma gi nga zu basic ta nga basic shigo ra nga dinde chik tho tho inde shingi me basic inji ki din zu mangche go chugra nga zu family vlogger indo kecha mangche basic re ra so ai nga rangi inji ki ge gunje di khalana ngala subscriber chagas non Tibetan year ani nga gazu chunju ta khala ore ngala subscribe chi cha chido nge video ning je sigi yonara keje diyang ning je go machuna ani chomda ya khala ning je ta kharin mena ngala support chi subscribe chi ra ta nga non Tibetan year ta inde friend do pheki chi ma shinge ndo yore minde ri khanju manju yora laga chinge ningba do family gi laga chinge ndo da mangbu yora so kunji ni support chini ya video chik ni ta na bani khisi yang ke di go ma chona chomi da di chini nga nyama subtitle lu ya ani subtitle lu ye di shana so problem khe min dura ine ya ta nga problem kharla na nga pugu junju lapra do gonda nga ni gor ta dini che ni nga chuju chuk chis pata nga ra chuju ni ti ya video edit chela ani dijala kala chiu digi mera nga khajila na ta nga la ngoshingi ma chi kingor ta nga ngarangi ta subudi ta overweight chani ta dilangi ta tis thona tigora ani subudi kala ore so ki health la samudana ra di ni ya ko di pege chimborda dijini nga pugu nyesani chuzuni do mashtig mewa andi jalta kisir da video changma edit ta changma charchina tai export che gorgire upload china ya nga namgi schedule chigora ta ngarangi ta did the time kharil ko ge schedule chigora so ani onde ani nge upload the export chigo ina ani nga ta chu chagas jo ta maybe chu chicks do extra ta deo khenar da di chidugala samjam export do chine ngara ni shugudra so ta ngara health ge chini anga ta thizol nya try chigore khala shoge nga walang ora nga jo bugul after do gore chu chagal langora ani ta digi shinira subtitle lue di nga thujo pe sagi duya khajila na ta keje shege changma lu gore yang keje shege digi ta chik khani thenge di takta ta de gora ani nga thujo pe sagi da ani di thujo sadu gala ra ani so gi health la khala or ta di ta samutang di ora ta thanda ngara di shini ta nga khar samsla na ta nga inji basic re ma che go chugi re ta nga I hope ra ani I was like hoping and praying near ta nga Papa inji gi gyani la ni da mi inde lagre samsura ani thank you so much minde ngai viewers sama you guys are so generous ngala michi gi bani yara inji gi gyani la lama sura thanda badura tashut ani tujina ra so nga ta inji gi gyai gunje dire ani going forward nga maybe ta video mangchila ta basic inji gi gyai dra tangagi namgyu di ta district ta thanda indicate mangdu yara ta talking head video ro yara dinju ina ta khashi yara ta dirawi na mangche ngesamba ta ngai da phebadin jura sir samgudura di tange bhegira gyashigya so tange di ngaran lina ira yang keja mangbu shidura yang di she de aduya phege genera so di thangara inchi ge ginje dire ani thank you so much for not bashing me ani hadir ta YouTube ladu gala chi khadulana
nga khari chawales lana ra YouTube actually ra YouTube the vlogger chadura nga ki khala ortha nga khari feel chigdana ra nganju chigi chigla gyapkyo chinara actually YouTuber chiko mare normal me ya tem tange nani support chiya YouTuber ina khari erlana you scratch my back I scratch your back to yora ta chigi chigla gyapkyo chinara ni nga da ondi pe apothong du so nga thanda nganju Toronto le yogyo da especially the local dinjira ta nganju da nganju Toronto le yogyo da pheche ngi mangchelar da mangchela I think ngi subscribe chira 카시기 subscribe back 치어래 카시기 치어 말에 다 권한조 같다 지내 치레 마치나 가두 지내 치레 it's up to them bra 나라야 나랑 기타 perspective 디레다 지기지글라다 겹겹치 땡이 간주 토론 지금 말이야 간주 배박이 열하다 카시야 vlogger the content ngara temu chimbu chage zuyorangi mangbu shiuchilangi subscribe chiora nindu di kalaure kazo chunchungta 되어라 다 가져 중중하다 try 지게야 subscribe 지니 찍고 샤그메 아니 지 가르삼고들라나 나 남기 치료를 비디오 게두르다 especially the last year that this 망아도라 치료라 YouTuber 샴바스 투기라 나 actually 가기도 민데 세만이 가기도 가질라나 군수 하고 그러라 내가 가리네야 칼리어레 내가 가리 칼리 메게 내가 요 말이다 내가 가리 레로 요 말 내가 가리네 칼리어라 나가나신 YouTube the vlog chela hai clear mi gi don la do mi la ani video kya ani khala orta ani keja khari she chigera chamcham yang chik this norge she na ya you get into trouble chamcham ya chik temuro chik norge doshin you get into trouble ani editing che din zu hinare an thanda diora ani ya editing chin kho digre kashi copyright lege ya fix chi chik chi lega pe mangbu yora tadi nga disini nga namgi chulali YouTuber shambash thugra nga de khala ore whether I talk to them or not nga gagi duminde kajilana kunsu understand chigire even nga video to gege na ra understand chigire they'll understand ra disini nga ne nga kisi churo gena nga mind chigimindra disini ani YouTuber shambathu tu nga gagi du plus ta nganju vlogger da khari kale lanra ta video gege ra kashi yang gagi marege video ke dugala nga ya I don't know I can talk about everybody else but nga khadi lanara nga kisi video ke ningal chigira oh nga gaji malu nga magya inde lagira like nga zen yagadu khajilana nga inde chidu ko marata edit chidu gala ya ta dilu lu goina dityong goina inde ta yung marwaya kisi nga mind chigimindo I don't get offended nga la kisi oh ta nga video gyara ta hagorsa oh ngi video malu ngi video magyaranara actually ngai chidu yaga dumde is better for me anga lu marwa rather than lose her as a genetic la resa tatne mandi dim chene mandi samjamya nganji hagu minda ya lue this mount hagero nganji khalana tukcha chini lugyo ine mareta nganji chidu pe normal chadera nganji ta takpa video keji shedinira ani dijini ni lagra ngara usually I like it nga lunge langi mindo offended chag mindo because the miji maybe the one year ata nge ta video le thepke mi di yora ya maybe the kunju ready megi re ta thadi megi re ta thulo e casual yegi maybe nga gi thong do oh you look good some na bani phajo mi ready yu marwa ya so ki yora so ki yora chik yora feeling chi yora nga khane ya puthong do how good I look lani so dijinira de kunsu ki thoptaro ngala magya nge gachi malu lana yabodura tan di yang nge nganju namgini ya private gathering lagora the public doors the kisinga mall doors sara mall donare the public gathering inde indu gala ta di so public lele sarwa ani thande public lele ne bani yang ngoshinge erse ki magya malu lan digore ge ya di ya nga problem thong mundura ya public lata ya namgi nishra diyo marata ngajo ta jego do inare dingja gala thamnya la gyagre mimang la gyagre gorshe do inare ta gyagira public le gada problem thong mudura ngana do ina ta nyeja gorshe da ostre start chira ta ina nga every Wednesday do thong mudura do thuge dila ta drugiyora tanda di ngajo di kanchu chungili nindu gala ni do thudura an didue ta nga hagu gorata video gengi ligor lani phala
ta kisi ngala problem yana ta yora ta nga sam gu ta ngi shambal zugu zugu meda nga kisi problem yana if I have a problem ngara manun digorra kunso video galli re mde di khasadi nga sambal le ma chende yor samundo video galira nga mde step ya boy yomar nga ta color ta this year 2025 le doni shira do yomara ani nga step norgyo inde ine gane nga mind chimindu gajilana mi changmagi at one point learn chigera changmagi at one point learn chineni step din shingera so some yora da mi changma kisi right lane de dona nga left la do den tem color the video do them na nga mind chimindura kala na nga hagu gore video ge gol ni nga ran do rimde ra dijin the public place do le kem no ta nga private do in re chigina public ina yang motion ge na magyala na ra nga isu din ya ga dumde nga kyuni mind chimindura ni ta nga last year on the this chingara ga comfortable chas mi gi this dongla dro tem video din ju kya che this so yora ta confidence do less lago gira ani odinde do re ta coming to my negative comments la ta negative comments la khadula na ra nga namgi ni nge gi videos ta vlog lugura negative comments shira yomarra I usually don't encourage negative comments nga hagu the negative comment the yora ta khisi chi ngi chikla dukcha la na ra ani shamba chigila ni gila jen di tangi manga comment la ta yora video di khande ne mena comment gi chinya khashi ta chi ligi doya ine somehow ra ngara personally ra positive ra dingi thu dra this chiga this symbol hoshige khajila na negative comment ligi ra ngazu misangmal ha maraya chik kyuk sina bani ya this color this nyomya do chigida oh tha inde la sha inde tishalan chagida ya dijeni nga thayan dikhalyan chigligira nga dijeni namgini nga negative comment de encourage chigmera the ta ngarangi negative comment la tadang dindera tata encourage shira chigme plus yang negative comment la deng ngegi perspective la negative reda yang changman negative window da lagime khashya phajomege khonange feeling do yungsigira ta ngala ngegi video dila chikta ngala jugu chung chik ladu gala for me negative comment nga feel chigira dingi ta choli ra ta ine comment khashya phajomege khonange semsu color the samsu ro yisigira so yang changma wrong re changma negative lagme ne ngara di the ups this color the upset do laura that this madeu chundu gala ni I personally consider it negative so dinju lang encourage mera nya ngi thanda de phajomi gi opinion la du gala ngazu ta jamuling la mi khajoer to kunju mi khajoer billion trillion khajoer ta jamuling la ta ngazu gi social media is brutal social media YouTube Instagram Facebook like the khari nare TikTok brutal chik la chigyora chik thie na pe gyogo pe lelo doya so di indu galara ta jamuli la ta mit tinne mangbu yudura and social media di all over the world the suge thongira ta tangi dhonara da ha gona tangi dhona all over the world thongor ta jamuli la mi khaje erda ta mi digas la mi so gi opinion ni yore ta mi thongba chik la kisi mi nga dige na mi nga gi keje chik chala chilini opinion nga yora ta dijeni nga ya phajo mi digi the comment thigi di negative ra re ta nga lago mare ta so khorang jogi opinion ra ta nge gi opinion la ta I nga de yakko feel ma chidu nge gi chidu nga jugu chu chi inde la na nga gi chidu negative comment ta yan di nge opinion ra so nga khaje ni min da ta jamuling gangjang ge opinion diora ta jigo dikhira deole nga ngarangi opinion diora ngarangi opinion de ngara follow chigira so ngai chidu negative comment relani so ngegi video dinjula negative comment do tine shira choyo mare ngegi high chishagira so thonge mare there was one time nganju travel chidere we were traveling tanga di lagi me because nga namgi encourage chigo mara there was one time we were traveling ani nga khasade khala orta di negative comment lege dinge thoyo mare and dile thande lenji le ni sumle shatangi ki thondu ta because
nga gi kalor ta le lamsa ta le lanar ta leng anare height china lamsa ma chitu ta lera ta ondi le nge gi thengma chik lai ra dia yang nge phajo mi di dukcha rang re la lago mare same thing di khorang gi opinion re ta nge gi opinion jela nge ra nge gi le ji ge di ngarang gi responsibility do re do feel chis di du khajilan ta khashish do cha da that was the only time ingir da she ngara chik kyo ji lana ra khyana sa chala khyana right re ene ngara sa chala ngai right ta ngagi di nge gi channel indu kala hai che di ta ngala thobda yer ra kyan di ta chidu kala nga hai che thobda yer ta kisir da yang kisi negative comment chengi di ra ngone khora kya zo par ngone shada so se par shada ming de ngone khora mi ta yora ngone ming do ri khari nar da nge ya phebaran lago marda ta kisi yora ta Mike John do ina so ming ngone ti par ngone shadara ani maybe ani ngegi lendo ji gegi to minde indere lani kharchilana ta michi gi ta yora ta so front lin lagora ani ngegi len gegi to minde ta mangchi kharla la the commenting in the nature gi par jo yo inde 저기 타이라 아니 집도 인데도 다 셈제도 여라다 인데 pet 인데도 집도 인데도 nature 인데도 메도 인데도 아니 카시 blank 아니 카시 color 인데 icon 인데도 아니 밍에라 인데 color다 clear 메교 다직 힘버 직 color 직 소소기라 야디 인서도 인데도 제죠 디기 I don't think it's fair that as a YouTuber, ngachuko mara suinere oindi comment la. I don't think it's fair. Any of us, nganzuira like they owe any kind of justification like from yorata di temusongela. The parngone yo mingone na maybe lenge yero ngachuko mara ta khazoyara. This ni nga ta ngegi negative comment la ngarangi take dir. That's how I feel. Ani the negative comment gi the review do the dirra ani review the feeling do the dirre and 2025 gi YouTube ki experience the milestone de ani dagara re ta 2026 la ya YouTube di yakpu chaya da yarke dwe da malam ye ani thanda bodo nganjala gyabgyo nyangi changmal ra tujina shugi ning thakwan tujina shugi ra subscribe na ani simon jusi ani ningje like nang hype nang chido ani pe masi tujina shugi ra de khani jikbo lagme da ngonne khora pe masi tujina shugi ani that's it, that's the wrap. So please keep supporting us in the year 2026. Thank you so much for watching this video. If you're still watching the video till the end, I truly appreciate it and thank you so much. And nido nisadu de simusingi changmala pe yakbo yungegi malam yu ni ndagara re tujana. Thank you and please don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Kesi nganzo gi nindu di chigo mara nindu shabad nzuye kesi temu chumbo do ni chungena kuji di like button di taba majero na ani subscribe te injim chinaro na tuchana shwe ani see you on next video. Bye and take care. Thank you.